মই উপস্থিত আছো কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এক আঘাৰী সংগঠন সামাজিক সংগঠন কাৰ্বি আংলং টেৰিটৰিয়েল সোশ্যাল সিকিউৰিটি এছ'চিয়েশ্যন অৰ্থাৎ চমুকৈ কাপছা তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোহি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত CAB অৰ্থাৎ সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল আৰু UCC এই দুইটা কিমান দূৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাজ্যৰ কাৰণে তথা সদৌ অসমবাসী ৰাজ্যৰ কাৰণে কিমানখিনি ফলপ্ৰসূ হ'ব কিমানখিনি লাভদায়ক হ'ব এই বিষয়ত আমি কিমানখিনি আমাৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব আমি এই বিষয়ত আমি এই সামাজিক সংগঠনটোৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহকচোন আপোনাৰ পৰা আমি জানিবলৈ বিচাৰিম আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত CAB আৰু UCC এই যিখন চৰকাৰে জাপি দিবলৈ ওলাইছে আমাৰ কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাজ্যৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে মই কাৰ্বি ভাষাৰে এই ডেফিনিশ্যনটো কিছু কথা আমি কম বেছি নিলিতুম কাটছা হামফাঙা সংপেন টংচিকত কাৰ্বি আংলং arat apan kacuningri kantung lapen kepacini kantung abang lapo hello non ilitum India along lapen Assam angkang along lapen dak ilitum Karbi Anglong along sitame non kilik apor ahot ngilitum langte si hini Karbi Anglong sulangdo kacing honarat atong pan kacuniri kantung lapen kepacini kantung alam thela halo lasi kecari ponbom sorkar atum citizenship amendment bill aputhak kewandet lapen UCC uniform civil code labang so puthak kedo lapen Indian Constitution along Article 370 labang so article along ke implement je phan alang itum BJP a government pen manifesto piklang lo lasi labang so along ilitum khai so atum lapen Karbi Anglong kiduk ilagarat atum ilitum ladak koson lo kaciri dunangji lapen kamatha dunangji labang so along ilitum akhei atum sitame Karbi akhei po atum sitame ilitum citizenship amendment bill along alang litum implement dette Bangladeshi long a Hindu atumaphan India angkang arluke van pen ilitum northeast Karbi Anglong along ke dudun chom asap o akhei long ilitum akisum dujima avema labang so alam nilitum sitame pinang anani pen sitame nilitum ta mathalong chisong bom lo lancho ta kali notice along lapen Assam angkang pilong doan hamphang asong atum thurpak si khamkhelo labang so poke chikroi thek thek ko te bon sitame India government atum khei so phan ber thip ji aning ka hang pen jok jakong horang pen sitame bidi sore pen sitame alang tum ke ber thip ke pivir det ji pen jok lapo an ka chisong angbong along sitame ako alang le tum mabangke manifesto along nomor si angkung along lang tum dipon ko tasi labang so citizenship amendment bill cap aputhat jong si BJP ya sorkar atum puthot kecari aja konglong lotang te alang le tum la odvekji pola mangke Modi prime minister ake hai sitame alang le ningje veklo alang li along sitame pu veklo lapen lang tum manifesto long sitame tok daklo jai daklo tang te labang so along ilitum pinangan ilitum kacini nangji kangsiu nangji alam dokoglo kamonthi kaphiri mimi nangji ang abang ke nang le roklo pini labang so angkang pialong ilitum Karbi akhe sitame kisum dunji kivir det nangji kivir dun de ji pu abang ke ilitum ke thenglong adim mangke ilitum ke kheisu Hey solo labang so long rilong pat along jong si Bangladesh along Hindu siya matum van penadak pidu pute ilitum koson lo Karbi akhe atum kireng dun tapen ilitum koson si kecuri dunang ziadim la hello lasi labang so aja kong jong si ilitum ke pabob nangji liputante pinap abang ke ilitum kado kave sulang do Karbi arat along methang arideng long si jakong dolo
lasi labang soja kong ilitum yongsi methanga khei vir vedet nangji sung sedet nangji liputang te ilitum labang so aja kong ke do hot ilitum labang so ke klem ke dam je along abang ke ilitum let le pin pen bhur he pin pen ilitum matha ilitum akhei phan ching honsi ilitum jok nangji akisung pen jok nangji liputang te ilitum BJP aphan mangke vote pi edera ilitum ke jok atuwara phan litum awan nangji lasilan chota kali UCC Uniform Civil Court along langdam lutang te ilitum aphan khei kapanohok khei so pu eke khamkhe khedet pen general equality alang litum laki pawan ji pen tum heri meme athe ilitum ke non labangso ST sitame ave dundet po la solong lo putang te ilitum khe masi ilitum ke vir derji la sila bangso ke ciri nangji ilitum abang ke khe so pina posi kai ke posi tamil tum ke ciri nangji ke nangsot la si BJP sarkar tum henu poli tum ke theklong da ka dimang ka la hanlo khe so pendang lok kacharbo akam se lang tum claim lo la pen dhoromo am se tame alang litum irire dhoromo phan se tame alang tum ki pedu joy je pen kai ke por se tame ka pachi thu ka pachi thap muslim adhorom la pen christian adhorom hindu adhorom wansi ke la pen dhorom ka pachar wo kam lok se lang latum arlo pen claim bom la se arlo pen ki claim pen non pinian bang ke rat India angkang pi along klang dak lo tang de labang so heng no politum theglora phiyong si litum chirire la pen litum pi hai deadlang la pen lang litum phang ki claim ya ja kongyong si litum kadu ka via rat tum chi turong le putang te emithang ipuang song chiri ke chi ya son taxi ilitum mithang ki sum mithang si rat aputhak si tu kok la posi nilitum ke theglong bang ke UCC Uniform Civil Court along yong si BJP sarkar atum implemented program long pop le putang te labang so hormu long bang ke ilitum khe civil de jipu bang si nilitum mang ke theglong lapen ajok si nilitum katsa ham phanga song atum penana ni petai matha bom lo lapen chini bom ke chini lo bon se tame nona bang ke kado kave karbiang long sulang dora da phan ka chuningri kang tunga bang ke pini nilitum de le ki sunji kali nang le tum de le sunji kali karbi akhe masili tum ki video dia posi ili tum kamat ha ke chikela nangji akinang sot upena joksi ni litum kado kave karbi anglong arat atuma phan litum ninga klong pen basodak pen kachuni rikang tung alam thel halo nasi kebalong sitame ili tum monthi tha labang so poi litum ron me avide jima nang litum kado bitum ta monthi tha jongsi Bangladesh a Hindusiam yongsi kuti hinira la trokep amuni jongsi notice along ba India long wang do tangte ilitum chithu chithat andeng ron mei avidet jima ilitum aluhia son ilitum alang letum phan wang non pulitum ladak ilitum kurwang thuilitum piju thejima ikodan thum bangeli tum chipek thekhe je posila bangke nili ke theglong bangke pinap dikpen chithu chitha drone me bloodshed mamde jipu bangsi nili tuma hin pen ka jongda asi BJP atum jitu ki claim ke dampon pinap dik hided pen kopilo ke claim pon ji bangke kheso tum phan ke pivir de je phan kithu ki chitha chidom char kanjia akama bangsi nili tum thekpono laposini tum kitia penta me nili tum alang tum ke claim along ni tum support un la peni tum protect the labang so bangke nili tum arjap thibji la pen sung sitame nili tum chichagi pubangsi nili tum katsa songa himben bangke nili tum ninge thibji la pen dai thibji lasi ili tum kado kawe nona pora hoda bangke nili tum ki puji bangke BJP aphan jakong pe bopsi alang le tum aphan ladak chot kali la India angkang pi sitame alang le tum phan labang so BJP aphan jakong pi pedera karbi anglong ban sitame alang le tum phan angkura philong ke helang thu et pen karbi anglong ama si ding chak ke de je phan si nili tum hin pen sudak pen kachunri padupo হয় কাপসাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা নিউজ 24 কাৰ্বি আংলঙৰ আগত যিখিনি জানিবলৈ দিলে সঁচাকৈ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু সঁচাকৈ বহুত চিন্তা কৰিব লগা কথা
এই বিষয়ত আমি এই কাটছাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ ফালৰ পৰা দুই এষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহকচোন Nilipang selama pornang pipo curolo lapen laso putat cap lapen UCC putat ni liga ninje gang tung lambang kelalo jongsi itu tung la dag nori sangkang along jongsi cap lapen UCC jongsi implemented pulo te ili tuma kisung e kopilo citizenship amendment bill lapen ke uniform civil code lahinia hormu jongsi notice long implement lo pulo tangte dak kado ka besi tami isibe ta son se mandat ko la penke litum la dak hei so long la nordis long litum karbi atum pustame STH ke litum ga vedet po la penke kado ka besi tami general son se mandat po general teng jong se mandat lo pulote litum la ke litum ghorom la penke litum la honghari lai hui litum kado ka be culture litum chiwar etsi alang tu mateng la general tum hinduism tu mateng si litum bangai claim do nang kok po chorki chop he josi tame litum la bangke chi oteka nang kok po la si lai hui ahin na bangke litum si tame la so ador ke so da ka vodi litum ke jok pen jong si BJP pa hai lo pulo tangke litum ke kiverang theglo lage athema litum jong se khei jong se avelo identity jong se avelo pulo te itum kopi loge do langge lagi aprang British atum dag India long nang ki invasion dak taxi ilitum dia abangke itu malong la juntu properties ke don sitame bang cerai long et po lapen ke jongsi la UCC la hu jongsi implement lo polotang ke UCC ke copy hormulo lagi si one nation one language ilitum jongsi ilam ta avilo polotang ke ilitum identity ko PC ke dolang karbi ang the karbi bang the ko PC ke dolang la hu anda ilitum long ke avidet po if la son lo pulotang ke one nation one language ateng jong si mandet po kadog beta si mandet po pulotang ke ili tung ke bang ke to mason dak taxi pangripang don punon methang kur he janang bong si lai huta donang kok po la si lai huya bang ke ili tung ke hakopian sitame halas tu mateng ke ili tung ke follow dunun e la si la support bang ke ili tung completely di tung bang ke la ke oppose pa mekalo Lasi peneng election bang ke ne kadoga be rara tum handa ka choneng ria lambang ke la hendo je peneng ipong phong bang ke kadoga be sitame ilitum political parties pathithi pin pen methang karbi akhai aphan aporji pilona karbi akhai pan ka ching hon pen itung la itung ador ke soda ka vote bang pilona la bang sene kadoga be karbi rara tum handa ne ka choneng ri kang tung lasi lan pen si nilam the bang ne ington kokpo kardong BJP atoma an vote prepare mitha হয় হেয়া আসলে কাটছাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰামসিনা তেৰণ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য তেখেতে বহুতখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাই ক'লে এই ক্ষেত্ৰত আমি কাটছাৰ সভাপতি চেমছন ইংতি ডাঙৰীয়াৰ ফালৰ পৰা আৰু এষাৰ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহকচোন আগন্তুক নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কোনটো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ সমৰ্থন জনাব Dalam soalam umat pan parti pan itu vote ki pipen ke pahai pen ini tum khai ki jog jima walam abang ke la hello la si asap o nili la areng lokal pen definition ki pido uniform civil code ang ton abang ke ni tum ta porhi etun elo te bon setame la bang so along ni tum ke thek long karbiang long ke 244A akinang sot 244A si akimang hemprek si akimang hemprek nangji khai khang thim nangji khai ring dok ring ni nangji pusi ilitum aju dingklui pen akimang ka si song tawang lo la si labang sualong yong si tum hemprek ta nangji hemprek nang lang methang along 244A Indian Constitution nang ke tok pia teng yong si etum warni si chun nangji liputang te ilitum citizenship amendment bill abang itum PR lo ilitum pa claim long ledet nangji pa pechun long ledet nangji la pen UCC uniform civil code la hai bang ke ilitum pe ochip long ledet nangji la pulutang te ilitum pa long ledet nangji liputang te ilitum ke BJP aphan mas ilitum ke vote impact ke PP det pen lang litum phan ilitum karbiang long pen mas ki plung jo yi phan si ilitum ke chi sing nai la si la bang so along koson lo itum hemprek 244A nangji liputang te uniform civil code jong si nangaman liputang te hemprek aisu si avelo pele tum khei ki jogi ang thek sa avelo posi ladak ingraji tum ke tok
asapo a definition ni tum ke pori ning hanglo. All Indian citizens are already equal before the court of law as the criminal laws and other civil laws, except personal laws, are same for all. With implementation of uniform civil code, all citizens will share the same set of personal laws. There will no scope of politicization of issues of discrimination or concessions or special privilege enjoyed by a particular community on the basis of their particular religious personal laws. Nasi labangsu uniform civil code yang si kedulu petang ke ilitum hemprek aisu ke claim masya aisu masya avilo sop ilitum pan homan nada ilitum ST avilo STH po avilo nasi sop ilitum ke general si man et po lapo si non eboy bangke ilitum lahai api aprang matha thepin pen BJP aphan ja kongpe bang vedet pen nilitum katsa asong pen sitame nilitum party kidun lapukali nilitum party kidun lapukali bonta khe aphan pejok nangi po kemang pensi nilitum kachuningri bangke nilitum katsa asong ahin pen bangke non eboy bang MP kilikalong bangke Congress ay aphan vote pi ra ilitum pihaina lapen khe pejok nangji po bangsi nilitum kado kawe sulang dwarat phantame nilitum sulak pen chuningri হয় হেয়া আছিল কাটছাৰ সভাপতি স্যামছন ইংকি ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য এতিয়া বহুতখিনি কাটছা সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সন্মুখত অৱগত কৰিলে বহুতখিনি কথা আমি গম পালো তেখেতসকলে এই বিষয়ত কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাইছে এখাৰ কথাই তেখেতসকলে কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজক জানিবলৈ দিছে আহি থকা जितु अहाकाली जी इलेक्शन जी निर्वाचन डिफु लोकसभा समष्टि जी निर्वाचन अहाकाली हबले गई आछे हेई निर्वाचनत कार्बि आंलंबासी राइजे जाते निजर विवेक विचार विवेचनारे भोट प्रदान करे आरो जी दलटुए कार्बि आंलंबासीर लगते सकलो अসমबासीर बारे काम करे हेई दलटुक निर्वाचन करिब बुली तेनलोके करिसे इतिमध्ये जानिবলৈ दिছে आरो बीजेपी এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজে নিশ্চয় জানিবলৈ পাইছে যে যিটো ইউনিফৰ্ম যিটো সিভিল কোড আৰু অৰ্থাৎ সমুকৈ ইউসিসি আৰু সিএবি অৰ্থাৎ সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল এই যি দুখন যদিহে বিজেপি চৰকাৰ শাসনত আহিবলৈ পায় তেতিয়াহলে অনাগত দিনত কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসমৰ লগতে সকলো কি পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'ব লাগিব হেয়া আমি সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰিছো এই ক্ষেত্ৰত কাটছাৰ তৰফৰ পৰা কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজৰ লগতে অসমবাসীক এটাই আহ্বান জনাইছে যে বিজেপি দলটোক সমৰ্থন নজনাবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে নিউজ 24 কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ পৰা কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজক অনাগত দিনটোলৈ এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো যে অনাগত দিনত বিজেপি দলটোৰ প্ৰতি তেখেতসকলে কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজে কিমানখিনি সমৰ্থন আগবঢ়াব হেয়া অনাগত দিনলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সেই কথা আমি অনাগত দিনলৈ অপেক্ষা কৰাৰ বাবে আমি খন্তে কিছু সময় কিছু কেইদিনমান ৰখিব লাগিব নিউজ 24 কাৰ্বি আংলঙৰ সমূহ দৰ্শকক এই বিচাৰ বিবেচনা দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি মই পংকজ জেগাই ইমানতে এই বক্তব্য ইমানতে কৈ মই সামৰণি মাৰিছো।